Rusija, grad Veliki Novgorod. Drevni Kremlj u centru grada. Oko Kremlja napravljen je odbrambeni jarak. Voda mora da teče kroz ovaj jarak. Ali ovde odavno nema vode. Ostale su male lokve. Celom dužinom rova na gradskoj strani nema vode. Posle obilnih kiša uliva se nešto vode. I u proleće kada se sneg otopi. Dakle, jarak nije prepreka za neprijatelja. I nema fortifikacijsko značenje. Imajte na umu da jarak ima ravno dno. Jarak drevne tvrđave nije ispunjen vodom, pošto se dno jarka nalazi više od reke Volhov koja teče u blizini. Voda ne može da ispuni jarak. Voda ne može da teče nagore. Ovo je nivo dna Tvrđavskog šanca. A evo i nivoa vode u reci. Razlika u nivoima je jasno vidljiva. Ranije je vodostaj u reci bio veći. Voda je stigla do padine kod zida tvrđave. Tu je bila obala reke. Pokazujem prstom gde se nalazi nivo dna Tvrđavskog šanca. Približno na ovoj visini. Evo trenutnog vodostaja. Razlika je oko 2 metra. Novgorodski Kremlj je ranije stajao na ivici vode. Tamo je bilo vode. Mnogo više nego u naše vreme. Cela ova peščana oblast bila je pod vodom. Pokazat ću vam iz drugog ugla. Ova peščana plaža je ranije bila dno reke. Voda je tekla ovde. Voda je stigla do ovih lukova napravljenih u zidu tvrđave. U ovom slučaju jarak tvrđave na gradskoj strani biće malo ispunjen vodom. Kremlj Velikog Novgoroda izgrađen je na drugom vodostaju. Ali tada se količina vode značajno smanjila. Tada je Tvrđavski šanac postao suh. Istorija nauke skriva od ljudi činjenicu značajnog smanjenja količine vode u nedavnoj prošlosti.